Kazan Subdivision angkang inut kimisan lapen kecepado krok abang hub heran ke Emmanuel Tiso labang sopir the benci usi Sinningham ring me anci woy tanglo. Emmanuel Tiso alang li arta pike brahini an sido iglang. Alang li penang ar li pen apakalong ake so colong si. Ke sosi tame along cepak lang ponlo. Bom ta alang li nipai ke thom ar koi ar li ke so ke tanpik ajog Dimapur Nikos Hospital alongan ke so cepak lang damlo. Sita kopal ke lang ajog baji surke pracitim apor alang li sangten jutkok si amek chilo. Alang lihem sakapani vairong pi arong amikar sarthi tiso asopo akibidlo. Lapen alang li kiklem kacerap dun bom laki Karbi Hills Life lapen NN Barta along siklem dun bom. Alang li kacewoy ahud acor majuli singnar pi asopo inut asopi banghini. Lapen adon arabatuma pancepa si cewotekang. Alang li khat-khati press club along publicity secretary apot si Pini anikang sampor 5 ho apor khat-khati press club atum cepatir pipon si lori hajam PWD IB ahim along cikimo asai padupon. Khat-khati press club amar pu anan terang pencapon si mamam so apor cikimo padupon si milur cekai pon si alang li karjong apan ahir jumi hang pipon lo. Alang li tiklem pon. Ibon la korte lo, yang sekarang itu kan pon ano. Anu kapre la rada tung samithan bon lo, alang li diklem bon. Sam jin ka diklem bon lo. Anong le? Alang li khan gaya anu ten ang ho bele ninje same. Nukian pati temno. Tenon li tum katilang ponong lage. Kan ke common ba. Alang li penangan Volkan News na klempon, lapen pikar, di News sekarang dalam klempon seperti itu. Ini sama lang li, lembang house, atau Karbi Hills Life. Alang itu maksudnya macam ni orang lo.